Азаматтар, Кадыр аке. Охо, бара-бара көбейіп баратасыздар ғой. Уже менің командам арт тараптағылар оқтай баштапты. Ежем баштың андай қойып тұр, ұқтап атады. Нерден ішлеке яғын. Кадыр аке білесіз бе? Баяғыны. Жүгерін ошты не дейді? Мәка дейді. Не қырасты? Біз жөніне сөйлеш отырмыз. Шауле деп жөнет кесірді. Байкен, баткен не дейді? Ауа дейді. Ошында не алады екен? Баяғы. Алдыңыздарға шақырал, урматтуу достор. Бұл ағауыздың ырысыз қырғыздың ешбір той өтпей қалған. Бұл ағауызсыз ешбір қырғыздың чоң концерттері өтпей қалған туғандар. Біз дағы бір кезде ошол ағауыздың күйөрманы болып жүргөнбүз. Алдыңыздарда Паланча түгінші айып тұрмын да, башқа нәрсені айтшы. Алдыңыздарда біз деп қойылу. Башынан мына. Алдыңыздарда Вандамды қойып. Шақырабыз әмі. Қырғыз эстрада жылдызы Гүлжігіт Сатыбеков.
Чоң рахмат. Кегіле. Гүлгөзгөчө рахмат. Ассаламу алейкум, оштық туғандар, ош шары. Жаңы жылыңыздар менен келе жатқан, ушундай жаңы жылды утурлай сиздер менен дагы бир ирет ушул ыйык сахнадан жүз көрүшүп турганыма Кудайга миң мертебе ыраазычылык айткым келет. Бишкектен ысык салам сиздерге. Аман болуңуздар. Келип аткан жыл, жаңы жылыбыз жакшы ийгиликтердин, ушундай бир ынтымактын, бейпилчиликтин жылы болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ош. Күйөрмандар эми муңдуу чыгармаларымды көп суранышат. Анан мен бүгүн дагы куру кол келген жокмун. Күйөрмандарымдын өтүнүчүн канаттандырып, бир жаңы чыгармала келдим сиздерге. Бул чыгармадагы муңдуу чыгармаларыбыздын катарын толуктайт. Кабыл алып коюңуздар. Атын кое элекмин, бирок бир балким сиздер коюп берет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Гүлжигит Сатыбеков агабыз. Рахмат.
Рахмат. Bir jumadan keyin konsert qo'yat o'xshayman qayerga kelib. Bala kezimde men o'z Aqsuda cho'ng'ayganman. Anan Taynam ekosning bir televizorisi var le, rekord degan. Anan bayagı передача bitgandan keyin kommersiya kanallar ulaytili, JTR, Osh TV degan. Mana Osh TV şu bala kezimde ko'ratilim. Nake Osh TV'nin dağı mayramına gelip intip katışıp oturabız. Kudayдың kulağısı suyunsun. Osh TV dağı Osh şarındağı aldыңғы televizyonlarının biri. İşlerine iyilik kalayбыз. Sizlerge mi candu үнменен ырдап берейин. Қолдан келсе бийлейбиз. Бүгүн майрам, бүгүн той. Ай бийке деген чыгармабыз бар. Аткарып берели. Калоочуларды бийге чакырабыз. Бала кезимде ошо Тайнамдан 3 айлык каникулда чоң атам, чоң энем чабан киши болгон. 3 айлык каникулду Аксынын жайлоолорунда кой кайтарып өткөзүп келер элем. Не деп коесуздар жана? Чыптама дейсиздерби же гемзел дейсиздерби? Гемзил. Гемзилби? Гемзил. Ошондой гемзил кийгизип коет. Баягы кошуна чабандындагы неберелери шаардан келер эле. Шаарда чоңойгон кыздар башкача болот экен. Ал эми ошол чатырда чоңойгон кыздар башка. Ошондой гемзилден кийип алат. Мен дагы кийгенмин. Мына жерде бир соска жүрчү эле дайыма анандай. Баягы гемзилдин жылтырап кожа болуп калган десеңиздер. Ал гемзилде не деген жыттар бар? Жаңы тартылган каймактын жыты бар. Торпок байлаган жиптин жыты бар. Кемегеден чыгып аткан ыштын жыты бар. Жаңы туылган козулактын жыты бар. Ал гемзилде чоң атам менен чоң энемдин жыты бар. Ал гемзилде менин балалыгымдын жыты бар. Андай жыт Францияда дагы жок. Не деген керемет жыттар. Келиңиздер, мен сиздерди ошол жайлоого балалык күндөрүмө бир жетелеп алып барып келейин. Чабан кызы Айбийке деген ырыбыз болсун. Кабыл алып коюңуздар. Ana hoş varız mı barakelde? Жылда көчүп жайлоого чоң тектирге конобуз. Ошол бойдон кышка чейин ой артында болобуз. Көчүп келип жаңыдан бизге болду кошуна. Aldı kanat üyütülüp çoğun tektirdin boruna. Kuzuların maratıp gündaydaysın kıraşı. Ayday yüzüm gelişkene o altının ne başı. Aybike koylaydarsak biz birge. Müşü boyun köp gelişken car bolasın seninle. Asılım Aybike vay hey hoppa hey. Kızıgışıp didarına toybayboz ak köynegi jelbirey jorlolatıp at minse aydın sulu kızı bele çaban kızı Aybike kosuların maratıp gündaydaysın kıraşı ayday yüzüm gelişkene o altının ne başı Aybike koylaydarsak biz birge müşü boyum köp gelişken car bolasın seni gitke asılım Aybike vay hey hoppa hey seni beri benim açkimge ay 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 assa hey Caşkı al dişiler dova
aradım Gündaydaysın kıraşın Ayday yüzüm gelişken Ol altınım ben aşık Ay bilge Paylaydarsak biz birige Müşö boyun köp gelişken Car bolasın senimge Asılım ay bilge Ay hey hoppa hey Seni vermeyim eşkimge Osuladım aradım Gündaydaysın kıraşın Ayday yüzüm gelişken Ol altınım ben aşık Ay bilge Paylaydarsak biz birige Müşö boyun köp gelişken Car bolasın senimge Asılım ay bilge Ay hey hoppa hey Seni vermeyim eşkimge Hey Hayra Gülcibek gitti. Sıfatbekov. Çok rahmat. Rahmat. Hoş özümün jerimde qarаңыздарчы. Qaysınırda bereyin emi? Leylekti mi? İsfananı. Meni kuattay turgan jengeler var mı bu yaka çıkıp? Bugün toydayım, Oştuğunun toyu olup atat. Toydayım. Çıkas mı jenge? Kabul alıp koyuңuzдар, jigörünüm aka deyt. Bayke devey, aka deyt. Maestro. Sana bakasın, aşağı bakasın, leylek sidye. Hoppa! Şey! Vay! Siz damağa çağastıydı, okuyusuz bulmamazdı. Aranayın, karlayın. Sen bana kara gözüm jolgandı men sana joldu Жалғыз емес жеңен келді қошылып А sen болса сөйлемейсің созылып Не қыласың лейлекті алып кетем Бишкекке Жүгөрүнүн мәкәни байкеди беябаны Сөздеріңе байланамда қарындашым вай Сіз тамаға жағастайды оқойсыз болмамасты Аранайын қағылайын Қой жеңе Құдалашты жақындасын той деме Қайынсыңдың шаштырбашы бол дебе Буылып Қошташа алмай қолың тұрды сұлу Көз жашыңды көрсетпедің бұлып
Baykede avade Sözlerine baylanam da kardeşim vay 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 ay 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 Siz de mağa cağastık okuysuz bulamazdık Ananayın ananayın karlayın Hey Hay berekildi Hoş barbız mı böyle Vay rahmat Ay 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 Çek Bir çoğurda saklı sizler benim Ola mı? Ay 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 Hıymanına bereke Alıp gidem Bişkek'e Vay Vay gidene hava Sözlerine baylanam da kardeş Vay 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 Siz de mağa cağastıydı okuyusuz bulamazdı Nananay 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 Vay gidi yavan Sözlerine baylanam da kardeşim vay 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 Siz de mağa cağastıydı okuyusuz bulamazdı Ananay nananay karlayın Hey Çoğun rahmat. Жаңы жыл жақсылықтың жылдары olsun. Бар болыңыздар. Сахнадан көрішкіче саламатта тұрыңыздар. Біз дайыма сіздер мененбіз. Рахмат, бар болыңыздар. Гүлжігіт Сатыбеков. Бар болыңыз аға. О! Гүлжігіт аға менің деңгеліме жетіп қаптыр. Как будто маға қол чапқандай чаптыңыздар да, ошаға айтқаным. Анан тайыр бас. Сонун чыгармаларды аткарып кетти гана микрофонуң. Бирөө элеби? Алып алыпсың да. Жок, бирөө Гүлжигит ака алды эле. Майли. Гүлжигит ака сонун чыгармаларды аткарды да. Андан кийинки ырчын чакырайлыбы? Же кичине пародияң бар беле ырдай турган. Сага арнаган бир ырым бар. Каштары кара, көздөрү кара, таджикпим не бала. Ушул дагы Гүлжигит аканын ыры. Ал эми ардактуу